Ambil kighini Aghinilimi nhưng cho po amno la Kishekha anye timirveni. Onyibu kumgalagao oje akimitebe oye kibe ibelo kumgaloge ayelele Rochill sana kibe chukubu ishiza lo nyinzilo kutamino nilo Akimichi Küpüghü belezi etwe nilo shou Akimichi Küpüghü ogujulo yusaylo Igemu alusalalo yimu khabezlo uremu ayekipe akuka eno akimite jekibiye alokubujulo oke amen Alakhü akaktuna jrisgo Alakhü akaktuna jrisgo la pilaga Totimi Kristo ale nekuno nongum lolo aye pelo hibo renguno apem pila kilo nongu kulvaike eno shikim ti khilo Kristo za pelo nong lolo kini kulishi apelo alo kuzulo no shika eno ko pekile nongum lolo no ambeo shikimiti leshele akshele ena agnole pelo nong na kiu mlanamu atapi ena akümllagho ambeo jisu jelono
apo Alhou shikim tiri to kashilo koleshan mi ktu shirpung chigasini Alhou she ishi Küpüghü Totimi Pha Akimichi Küpüghü atato kükümgha lashe shikim tikiu akiviu karabes nimpe Nilotoli ani tipo gola shikim tikiu akiviu karabes akiviu karabes new senior pastor eno pagola mlaka khai kemi tslo ani ado kivi hipo karabes kopetsa na nyung azano ko balare shikim tikiu Küpüghü nalpeke gongno ena tipo gola shikim tikiu karabes new Totimi Pha Akchiu tslo ani ena pagola mlaka khai kemi ado kivi karabes nyung atsum pilim ko kumratsan ida Küpüghü la ajeslona nyung pala mgal peke shikim tikiu Akheu karabes kumtslo tslo ani ite nyung no Küpüghü ye pisigi shimo veni ibzna nyung Küpüghü la chasisi lo reveni niye nautolo jupukuni leshile akhena mkulaki hipo ye nyung azanoko Bible geography shikuho asa sola en tiye nyu aza losinkin tiye part lulu ibzna ti akujobu kha sharep namo akivu kiti la lakip kujobu egona akive ibzna kujobu na akhakisishena amlo tsakhina shitske gen tipola kitla nyung na atogo akini tipo khenye evegula atogo shilugyu jorapukri sana atogo shilo itheye ado kivi karabes asatso bana kijena shilgela tipo panong ado tsiviani Rochill agighi akhena kulaki Ahunaqhi lonotache aksilata ambiu ye nis shogulu niye nautolo jukuni tigdao no ikukupu irechenike ikukupu ye ambiu launo irecheni pano kumuba eno ayerinoke aye obelo bekbebe monani osishogulu ye kulapu jutsukutsvai ani Israel shogulu ye kilemu infufu chemo momu zube chemo ambiu no okekdo ani Aye osishonike opilo ani ujo zigine no oza monani momu kutolo akino oza moi ambiu no akilo kugunzilo no osishonani oshogiu shibe mono hinani nono ikibe ikulolo pano osishonani iteri eno alokukujulo shikim tiki bes aza hipokot lo anye tipo gola na ita aza noko kijena panong gola ishe panong hingna kichu pilge igem hamya azla la jeni hamya shasha alo nom lagun na aku chubu egem la vage igem igona alo shikimi tanye aza heje na mulo pite shilve kyu ita panong gola na panong na phagene nyung aza noko jere vegem kumsa hipo ye khiem kumsna mo nyung khala hipo bes nyung lo le khilva ke alo shikimi tanye ibsna ako la khilana
아주 노고 해제제나 물론 비대 필베기 예쿠데 마가큐기야 이게 바농 끔슬러 그 마가큐 실베니 이태야 아도키딜라 아베부도 뉴파스 니브크 지모 가베스자 뭐바이가 아빠 루마바이가 어시김티와 아도키베 가베스님 고마와자게와 시김티와 이태예닝 이다 아크바글라 제스실러니 안베 어시김티 이노 아베도발라 아돌베스 벤게 군자이 SBAPB 아니시 로그 금스쇼 오슬로 알로 이노키와니 SBAP니 SBAPB 아니시 그슬라에 함께 그도 주부에 너그 거기 배셔시니 SBAP니 언제야 그가 시키비게
amikujomi shou jupkucheni eno pakinino bana ogura jiutsi shikimti ino apeto tsanye ambe kupujula azano kono kumlegel gela nongna topishege nongna itulowai idechlo hipogo itulgele anne shikumslanye ibzina igona alake pushi azano koye bukapza sisi itahi ashe kot khadala ilolge igona alu shikimite nyung kupogo jeli kumlegela kujo kunyung balage toklu shilona kumveka grashmun hite nyung kupogala ashakashul bege shikimitiki alotzlanye ite nyung akümllagho khalveni nyu digon ko ashesim ko shikimte
Shukipe Akümllagho pesives ni. Ati anli exam sa Akeu rengno Aghinilimi ani. Nipuno exam sipa Akeu rengno to Rochill benke Aghinilimi ani. Mrs. Pohoto aye Middle Colony Christmas donation. Apu je vikibe kulkiu rengno shikimti Akümllagho Aghinilimi ani. Ire kulu akte kulkiu rengno shikimti Akümllagho Model Colony. Inoli eno ino kejeto H ayemi Christmas donation sitani. Atero pisikma reka katani pungu Christmas donation katani chire Mrs. and Mr. H Kutovi Aomi Jurapukri Colony. Angaje limivi kati kul lago. Ninkumsa akakumsa Alakhü shene nakirin shvini. La pujulono nikupo nikime chekiu Alhou Akichiu Agigihu sukumsa kumsa pesna ogezla sirtsane. Nina yiha Akeu atutu shesi shepe Akeu Nina pepmunya Akeu Nina churusha Akeu kumsa ampiu nona kumratsi Akeu ke oshkimte Nibala nare atutu shelare bena khare bena teatro de bolo ochnikim tekla jesire omlal peke Nono kupukono shi ni khla kumratsi Akeu lo o timqona sichleve mona Akümllagho Akeu omlava kena ampiu no hipoko kumsa ikilse nona kumratsi benike oshkimtane Exam sa Akeu renguno aje kulkiu renguno iri kilu kulkiu renguno kükümgha jeli nono tim khla pos Akeu hipoko renguno akimji are omlave Akeu lo ampiu no hipoko kumsa ikilse enona kumratsi kochile kivishis benike oshkimtane Chirila sajela ki oke pena onikela service Akeu lo ampiu no ikilse enona kumratsi benie tkhadini BJP rejeli Akümllagho she otsvekeu lo ampiu na tera lo she kupukuno shinona kumratsi benike oshkimtane Akümllagho hipoko kumsa onikela service lo be tani shakem kopela nere angwaglo no akuplo no akirno no be tal benike no kupukimets ni mabi oshkimtane Akümllagho hipoko kumsa onikela siranike ampiu no ikilse shikimitetsa na kumratsi benike jisujala na pula la jinkhani amen Angakala na akirin shiveskula kumraki shilpeni. Iteye ikukuldo ato ikivikum zukabes new Akeu Totimi Pha. Shikimtiki besna Alhou zani. Katune kinenam kubidi imperenguno Women Department la Aghinilimi sasna nyungna akperspektif besna. Akotona loto shiri azna sasna nyungna ena Totimi sasna akpershikula Alhou na tokul besni kumratse. Timi khemye kumoke kem nishela nyina pakaptsaikulo niblotol beke. Loto shiri nyungna akperspektif lo Alhou zaye akputza ena Alhou zaye lutna azie timlakna to tikla pana yekuna pa rapkil jeketoy Alhou zaye alkapna chulgu shulguna agapkil jenge pitipo bukhibe akuvechona ningu department na asat solo Totimi nasno kollaw akımslekhtske ikihu kwana kuches botu bolonna pekstore yenshkime agaye kwana Matthias lana Matthew Gospel of Matthew lana biexdolo yes yenshime agaye tipo platform kumrats tipo na kuches botulona biexdolo pinchkime agaye ambe botulona tipo alare khakets odare ilimiti mi ko youth pastors asna kapsal lubnishna ilimiti mi amko hami Bible na kip hapsna panblo ye benke pi agboshitskilo kokshne ki besnyun kumratske ikehu heye alhona pektitskyu hina alhona kmatskyu hu panong shkim tilmasa kirona hili putolani ike ina amko kirna panong je kutskela ado khalvinyona nyu hila ikrukyushilma ibzna
certificate Akaholi na alo shik to bepa tsani kheto ne ki gubdim pela no ku tol kena eke nyu e khai perve position na dining hall na certificate nong listening ke piti hi nong la piti ve tsani shikim thi in am kho ki na nong je ku pekela avisit kena hamye bible phani hamna le phani hamna am kholong an gi hu avisit kim na no kum khola ina tipa ala puthot slo bi nong law khinja ani Atrishi ilimiko di panong yela kul makihu ya gibdene pievani ilimiti me panong lhopti kinna hipom bela leshelaki shiribdi akanam kulaki lotokulaki leshakina chiritoku matihake do chapter pungu mati John 15 hipokol la panong bula yepeketi ilimiti hipokol na panong yetsi panong shkimtanya otlaki 2024 impella ilimiki jehina Bible ye pesna akukoho lo so khwaza kena otlaki nong alop thos penye nong khinjani ninga akuko pesna ninga ko kmatski shini shikim di kavetsni helehi ilimi iti me pa kyoko la an pau ye lihi en awo mishani ninga class pungla phani pana ITU shipzina hi Bible yelke pi hi nonglak sajulani shela shiri Bible yelke mi aza panam kuk tsna yelu tipagola ilimilaki logolani aloshkinti ninga milomi ninga ye digonis Akaholi the chairperson shakyu nanga ke ninga ye Bible phikhu phikhitz and liye Bible yekyu yelke piti nong la pitsani shikim thi 2024 la azaki je hinna New Testament Matthew to Revelation yelkena utlaki nong alap thoughts pinge khinjani ana ninga milomi shikim thi utlaki nong alap thoughts ni ninga au pespa nong kmats ni shikim thi khavets alap nong kumts kmats pini he Bible yekulo ego na lo shikim thi akyu ye di msibisha je sheklik smlava kya do khalvin ekemo Nilotoli kiho paye model sami ibznali cancer survivor ke kenyunga paw health on kila worisha ke mu lina on challenge balutz bizna cancer survivor la ki share pinamo Alhou tsa yenge ne yekhilkulo kam tsishkim ta kyulo li jeri shupetsani aloplo li kamats peni tipolo Bible yekhike ko oldest Inoli vikhali kiho li yechmem laki lina yekhilke bihiri bitslani am khashekau botu bolona pextula pivets kemi pana mkupunga azani tipagola ninga ilimi ninga milomi ilogolani otlaki 2024 la azaki je hina Alhou tsa botu bolona pextula pixitskena otlaki no galap thos penye khinjani nong shkimti kavetsni hibam kola ajeku khautom lava ke ikemu hipam kola senior citizens kokto mani ikemu ado khalvin ke onno ku phemova ke azano kona vethal spain ongla khinjani ene pigetoi certificates ye kutono ipegel nong tsnani ite pasni vikhshkim thi azano ko shok ma kighini pikhilvegim yakhilvegim tipagol na ni ilimi to kim ko ena azano ko khera kim kem slaw kakma kighini betspin ke okhinjulani Sina, new senior pastor, Reverend Dr. Z.K. Rochill, Ashajlaktila, Akümllagho Vecho, Pha Kükümgha, Nilotoli, the Totimi Pha Akimichi Küpüghü, Betskipushni, Kümgha, Akpal Vecho Bishkopesmonina, Aghinilimi. Atsayiri, and the Alhou to make him to show. Ambiu Alhou. Hukutulono ashakakto angiu Alhou. No ye olki oktoshina achirigiu Alhou ge. No ye hukutukaha and no ye kishekha giu Alhou. Ayerla pulhosbe bangu to make him to hukutsala ani and ashovengu tsala ane kimo. O tsala
Alhou Akugushu Ajagipi Orile and Ovehu Pukutayulugela Nuye Huktu Kahaku and Kishekha Kahaku Lhoge Akaholi no OJPP Ojesakazane I Latini no Pulhosapaku and no Pulhosapaku Timajilikam Sina or Shekhaze Lakaze and Ohutukazake I'm pure is Sina Kashi Katnaginum Kupdimpe Hippo Law Totim Pala in Sakpelu Totim Sakpel New Woman Boss Inoli Twinkle Lee Sakipe Kola Akko Hippo Totim Kijangina Lina Akheu Akichiu Puitaishibs Totim Kosas Iregu Ashaholge Ronak Kolono or Skimti and a shikim to you best or Zayula, Nim Loki best or low Irane, no, or Kelu allow Gumratse. Lake her Liu Sakipe and the Likibo Gumratsa Penny. Lake Bolo Akimi Atianli, Akibo, Mokokim, Tomo Pulvets and a Kupuko. She, I'll keep a best leads, Lipelona, Akuko, Hippo, Loto Tim Kijang and a Gumts, Sapelo Copelure. I give you more Lalpeke. I'm purely and least like Peronina, Shigim to you best or Zane. The Borolo, I came Chishiri Tare, Lirolo, Draketsere, I can't suck like a shiri, as a noqo kighini, Ilo, Akümllagho, Hibo law, Arzrishibs, I'm Pekubujulo, Mlasitasitos, Totimi, Kiba. Akaholi la Suhuragan and Building upon Gumts, Gumratz Binge, Washkimte. It's not only him like a shag, you ye. Totimi Kighini, Alhou, Bottabolono, Piexutola, Pekilgan and Nina Panum, Gumts, Kahuna Shigim to you best or Zani. Kighini, Alhou, New Testament, Joyous, Bloshake, Akichiu. Mati lona ilo piexutola yelugena nina panum gumtsra una shigim to you best or zani. Dibo role tarian beauties to dim kijena, Bukaputza, Anamo, Hakimlani, that I have sherry, Agizla, Momo, Dibo big bitch of unit, Dibo gumsra, when in a shigim to you best or zani and Bialho. Or Zaye Akhabu, I no. O Akümllagho la pièce ne pepe no ya Alhou ye epitim peloni tipe ye and Jesus Christono ataruge. And it bo shella no or satbo special revelation. Piek satbo or savejono no ye Q, I Q, at say Q loni peribo kill when Q shivenish and the Bokums. I give a tickle talks comes up or satbo on a pepe pesitim piano. O piek sitim low kits Q, no I'm beatul bank and I give it a whole bank you piek see Kuchoyes he Alhou Zake. I'm beautiful. Panun Kighini Pinibs, Alhou Hippo pure Sulu, Yesua Sulu, Yelugan and beauty so. Panun Gahla, all of Gutsu, Ogumdo, Okirte, Alhou Zayu, Aghinilimi, Akheu Akichiu, like it, Kukümgha Jingana, Panun, also Minimaki Mirkere, Pekelu Hercule, or Bill no Panun took a hoki bolotishi, Gumratsan, Akulu like she, O BX Sitipo Panun Panung Quajla, Panung Yagula, Mokim Tana Panung, some lopsats, or Zaku Vetalu Itila, and the Boke, Panung Lakelona, Dina, like a shiri Panung Kukümgha, Pinke, Mushkim Tane. Atsala Hippo law, Totim Pha and beauties. Shikim to you or Zagulo, Nikighini best, Nikugo law, Asatsu, Totim Kighini, Gams, Olo Irane. Akugo Hippo law and beauties, no, Totim Kukümgha, O Kati, Azanoko, Ilimiko, Itimi, Totim Kighini, Kukümgha and beauties. Merina to you, Totim Iperil Pelo. Akugoi polo Deborah to you to Timi Peril Pelo. Akugoi polo Ruth to you to Timi Peril Pelo. Akugoi polo Alhou Kimi, Gimme, Sikinimi, Jekinimi, Alhou Sasaki, Koi, Sikime Pesa, Kimi to Timotomo, Iperil Benke, Oshkim Tane. Nim Loki Kishekha and Beauty so, Ready, Akugoi. 多啲咪阿沙學，因啊。 Akugoi polo, 多啲咪 kejehina, 咁子咁子，Alhou 在佢咪嘅咪愛見人，見咪咪，Alhou 殺死嘅不能開始啦，Alhou 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 殺死嘅不能開始啦，Alhou
tim jeli Alakhü jeli kejehilana ichei mege pakaputsange ampe kubujula ito ezasase hoiwa geno panong kumtsi kumratsi beni Inaqhe toshi new woman pass Twinkle and Lilo Totimi Pha Akimichi o agtsi shibzi Akümllagho pasaje hipoko igono aluge pushirim lasitaso Kishekha lugene shigimti pes otsani no panong kumtsi kumratsi Akheu Alhou pes agoibolo Totimi kumtsi shou atsbenge shigimti pes otsere apu anu angugimte lau khanjuni kwani amen Alhou akirendo akiniu Isheliti inado kwani ba yuye di henu lveni shange ege de akoto girin laki tare pe tag belven sha yuye akoko tu kashebe pesi gimi ene de aje kabe khepana sakulu girini shik khari bektil venshani aje ku yoglo ki lok laki nong shigimti imeni ayemhila agizu papa paichi goves benge shigimtani ino akato yepto hukai village baptist church lana model salaygani ino akato yepto shigimtaje ku yala hila agizu roi beres benge shigimtani inoli gracie yepto hukai village baptist church model colony salaygani Tinyunga di tosla shi chege doi nyung lao ka sikini shari chegz ki gena ma sapsa gi rong no ka sa mono ire mo ve gye di sal su mo ven gi di po la ki perspective ni inoli gracie apto ili grali whatsa agao tito baptist akaholi no modul salerani ili grali whatsa Nilotoli jimo kiez village baptist church lana model sala o khsani Inoli vili yepto kiez village baptist church lana model sala khsani Ili alovi aye toshez village baptist church lana o middle colony la khsani Ino kibika Yephomi baptist akaholi no o model salakh sani no kivka Inoli Elizabetha pipnya mo ini Inoli Elizabetha ambeu na je confirm shilve ben touch ble ben mo de achip sama Kiba ya. Okay, Allah. Iko tilat ko pektil vange nongno bethal spring. Elizabeth. Yepin vegu. Inoli Elizabeth. Yephomi baptist akaholi no model sala o khsani pakimia thosla na hilia jajina kivika. Nge tu hula uput lana pekes kena yegu lana ti po shpepan. Ino Atui Victor Baptist Church. Inoli Inaholi Victor Baptist Church lana have shubut model sala. Model sala pachan buita tit pasala pachi luvan shina o sheo. Aja sakulu lakhani ino nguvika Y Su model colony. Nong no. Aku koi polo Jerena keks shilvegulo nong wikiri chirla pilgu kuplum shilbeni ashaungu asaw holo kuplum holo jekum sabz nong vejo aku koipo Alhou la en Alhou jikvu kije shilwa penge kukümgha tsapes nong shou pipkutsani nong tlaki khokne pes ngoveni ningo Alhou khemko nong tlaki ningo la putro shibz Koha kimi kumsa akirin shini gemo asai perere akirin shingyuye Alhou khemkono ninga qoshi akirin shana salahi kini golo inkat khage bushne Alhou she Alhou akiviwan ki keu shigim tigyu ena shekha gyu gije pes ogizla khetsani isna hi panunga pache pukije hi
Aku ko ketaulo kutbo kulo jache bze. Oning golo kesiki me wonge. Simi Baptist aku ko pernah bazala panong utu kikashe pe pesuo silva kena. Wan piu Alhou no kimye ke tse bze. O kimye o kipekin pesu panong shou atse. O kumto onga pesu panong shou atse. Ena kim Kishekha Alhou ngojim teki kiplim gola kha chingena tipo huno panong shika bietse panong la kiche bietse panong golom la tsre kipli kiv mishena asa holo ikirivecho o ashri aguri asa holo gudbo pivena akugo hipo pes ojkvushila gibushi panong litik kh gamgatsi benke o shkim tani wa go ipo laqsil givecho panong shigmu kamts mgakyu shil benke trinina ola ola gshane Ampiuni tikzu nguvika waisu. Oki kimyela na kala chu apinamu. Ampiunu no ba khug mutu chom jotsi paplo kapim vekiulo no kam sichilo no khaides oki kimyela igulpeke akheu no oshkimte. Akugo hipolo o kari gyuningo kemna. Panongu sakulu en ikikulu shire niloki veshe niku khogirine pes ola ola gshvekiu chilsana. Kaplim hipo pes akugo hipolo panong je yeksishil vekiu loki vilki kumoyemo loki vik jo en lokta jo ye. O akhipu kakulo kilehi loktale levenke mi kaku yeksipesa chingine tilehi panong je ilul benke oshkim tane. Aloki vishi panung pes aku koi polo ki hiksi shilvere apu anu agukim teo lau kanjui ni kwani amen Avehulahi ano tak Lhothemi stand-up shilani. Akhirnya di Kiba masavikiho di azanoko nagmishi hekulo kukuma English something that is special ye pieviki baviki down no agmeshi yevikulo laki kina la pepenong piem lava kim abedo shkimti kiti la yegibdem la bepa zange kishkim tot laki piet spenge khinjani and hili hagizu ye bepa yo hipono panu ye bepa nge genong na ado iklo bajlen ke bihire akokom kola pisani abedo shkimti hi kutai kidolo As a noqo she could doesn't shy, you know. In a pea, Rebecca Pinamo as a hamia, take it, don't know. No tempo encourage shy, you ye. No, yena, Pinamo, Alozayo, no, let's think you're not captain law, you know, she Hili initially lucky pickums mavekyu. Hili milomi and nurse azak heavily. Kamatsin puno Bible picklu and New Testament yakhilge bi popvezani. Senior citizens kom kola. Awnam lo kikiho azak holi echopina. Pauna oldest shibuzna Bible pickilge bi hipislani kumzishkimti. Akubur jali kükümgha kighini shivetskula shikimiti ani na akubur jali shilvekula ita kumgha ki shilbeni itenyung akubur le larni pu have ku
kucheni alia akiki akhena tache nyung azanoko ye kashi hibola na alia akiki akhena tache tibola pekholo asatsola na pekhol gela aza akhena mkuna pekhole ike aza akhena mku hejeje Akaholi kila na pelki yogone so proud yogone la akhegza shlanye panong vecho no nyingi yogone kheza lanye ibzina aza hibokona ada ajukunzi pevena panong na hide nyung jobu nyung akukom kunzi jaje shiltke shikimitikyu gabesu panong zge iteya adagivi gabesu panong zani kujobu na jerem lava gegem Kuskini vechono, gazagashve kyu vechono ke tagong na iteya. Panung akhenam kuya kava, igem tisharep namo kuma amla lipi vamo. Ibna atho dahi bola ite panung adakivi kapes kumga zanye.
Akümllagho, Talaki Be Christo Papeni, Befi Akemi, Seneputuni, Gisela Usa, Kighini, Utoselo, Ubegemi, Pha Akimichi Küpüghü, Alhou shikim tiki besi kijana pelwa gela nong khla kum ga kyu shilbeni ene da nyung chukul kum zi nyung ge banong na pegela e ona amlo aga ke kashi banong gola pesen shikhe banong sisa chulve kyu le da nyung khugum zla kum ga kyu shilbeni ite he ba ale pe khogela di kitla akivu agama sa banong jo ba akho shipe igem di bola nyung yo ko khoge gona Rochill new model sa panasana Rochill alepi khogela ite Bible kipi new azanoko na aza ena anga Bible pikho leshele shiri bidilana pikhoge igetle Rochill pagma aza anu Inoli Inaqhe aye eno ili vinti aye adokivi grabes pagma sveni Sikumsa Aghinilimi besu nimpi Nilotoli Rochill barani di parolona ina Akimichi Küpüghü ni Madam Twinkle and parolam Alakhü Küpüghü akapurki vision e kwazen pelareshi kukümgha bige ite kwazen na pinisha kuye kujoyes Akaheu na pinisha ni leshele shiri bidi ajo tachelana chirepngu tache o ampiya aloke no ampinom jejulo Palono sukshol jekemiya aloki vipoe toku ampism salo onong pautimiko kurengu pasm sakimiye kyumum kevechimoy jire abongsholo tere achukupu pukveno misti jeni ikemu ampiu pukemiya akivi kyumu kahave monani jirahe irilo o anliko isa inilo ino ampiu skumsanong shikani Jirikini, kuno Akheu Akichiu eno angivizala kutomo itulni shijenkia, jirikutu, aloksalano nong mili, eno pishikiri sapilano nong kichi sijilel velo, jiribidi, aloksalano tsirveno akivim lalo, alayunaki pulo, eno ti papelo, jiripungu, ampiu netia amikuchomi shojupku jeni, eno pakinino panakora chus jeni. Rochill. Pagma azan na pilvekula allo pala allo en allo pagma kumgats peni
ite nyung akapaga ashakashi iriva. Nyung na kelo ageto Alhou za chulengyu. Shikimitiku bes non kijen na koi la relgela gumzi shikimitanye. Non na hete azanokona Akimichi Küpüghü gela chesisi la revekula nyung alaki vishi hiboga akapagı jelgum zibe tavena iteya ashe kaut khode hibola Alhou za tipo aga ke kashi inilo no wol ke bushi nong lo nong gum sigum zi khibeni ke Alhou balai da nyung lo jup kutsbeni iteya adaki vigum zi khabes Inoli Twinkle Kiba Akheu Totimi ena ahore shakashi spenge gum zi khabes basgani. 나도 그냥 그런 시베니 안페오 시김 티키우 베스노 자니 너네 이사스 아슬라 아트코도 힉돌 이사스 이르즈게 니고 노 시김 티아니 안페오 아스치도 히바울라 오자 베스는 오팀 콜록 사진이 붙어라니 안페오는 이걸로 붙어오즈 알록지 있잖아 그거 라운드 백티 베베게겠나 이걸로 못슬로비오 켄자니 Iqaakimi ampio chulukyulo alkampio na asaya kishetena kumgal beni nyung khana omlai kyulo kuma khatslo bi jisujalan ni kwani amen ai chi khava ibzina kuala na kishi hutingilam ta kuala kishakailam tabzo ni bhezwa gimu alhotsa bimoni khavingi asabam kishimole purna bazar ko khoye theye new official time kikla tinyo e khawe kip time shiva hamye appointment be kham tha ai chi khakhila nya kle nen geti meeting shinge prepare vel vikemti aloza veje chulmona oveke shimla ki ho adokiti laipnat slobinong la khinjani niri kutope sa kyu ye tepi khamona agol lakhil na pektivenen ke binong la bani nyungna ale pekyu pa have ki ko pasagle kit boye here of course a mission song ye 이게 뭐 아즈노 거불 알히바 베베규에 칸칸레야 아크불 크라 닐키니 뷰 바베규 도가 아진게 sometimes we're so lost and at ye 아쿠코 이리제모 김콜키쿠모 이게 뭐 이리제모 케미리 new spiritual journey에 이가규 아쿠레가규 보ye new spiritual relationship 알로사 스크다다게 조이 이게 후 알캠뷰 바베 나가예 알캠뷰 journey tipo 풀베견 알히바 별베 Akim atanuko renguno pusagama sakyu tipola bemoko kumsulu buzina alhona he bemoko muge hiye beautiful responsibility la alhona kili azalaki sobepan timi apulaki soku bemoko spangina on pudo kukena apulaki paya aksimke pan buye apampi she kupu climb laveke buzina bedridden imna akimna pai professor laki ktsishka cheni buzina aklegena ain pulamlu ve belobe patsve tishena pai lecture shiche he saw her as a blessing hey rangno kükümgha ki epkit bakum sluki alono ku ala sonni khikena tiba pusagma saki tiba responsibility kumslu ga hiba peloi la shakhanam kulaki ni nautolo jubkuni Niveksa nimlo me nimlo kich pake do lo kusho beb kum like you lo kuvle pim like you lo azala hipolo amlo kich pake mo ke alho apike alho ka vena ga paye ay khalati kha kim ko amlo kich pap ne pemba na tive masai ikemu aku shulo ko na ay kha pirangina paye kha pike dora nimlo sakib ga kepi le shakhinam kla kipule Israel shoklu yezuve chemo infufu chemo ke ijetli yeslo kupule miko ojetli yeslo Write your name in that space. Israel's shokluye. Twinkle's shokluye in fufu monan zuhve monanye. Niu ikipera iklokum tslepana nijuk to kekto nyepke atsa kivi boye. Pana ikina pilgyuk mobna nongo pilben shike hipo nong la ki elaboration ka sajulanye. Ana diudo la shishirib dilla. Abu gshigum mistitri tive chenye. Nina kiu toy kutoki kükümgha longala nina khol amta longal khili longal that's immaterial ikemo abongu shuge pari akiri chekemo pari ado hamle ye misitri tive che ikem kunana alosho pkhebeke na pana kilemo avec ça akbnala alona pana khibeki shmona ke kpla mia avec ça akbna kahaki do ana kelem aloko tura aloko na pyamuke ikemo I will be there with you in trouble
Akapunala ino osa sa anayem ki tipo confidence kunum kimi kemlagi. Alo tsai boko pesna kitsishika kemal kyula nong lo chulve kyula kemakyo shilpenye. Model samina atro shilo ale pekhyula new chairman vegetoy choreography lana jorapokri samina jorapokri samina tolu ana Bible pekhyula high school samin tolu ke. Kum sa kirji sharleshi pisilo pil kemo tishilke piti kasajelani. Isna watsato agokuluye kükümgha lashe. Hiya one obvious topic ye. Kumsine te akyu. Kükümgha wa ahu kya khakvechi kyu ye agokuluvechi onke. Ike bivegetoy I'll try my best. Kim adokiti like not spinging nong la khenjani. Michael Jackson, late Michael Jackson ye. Pa ye targeted plan. Nyung business plan la ampe puru dolo nye JCP hije khbekhil ve masa. Ayere hije ushil ve masa. Nia aki hitokyo blakil ve masa. Le. Ma ye niri target plan nya has ati muka shira i pond le piril ve masa vi. Niri targeted plan shani. Le. Ningutsu di target plan anishile. Ti hutoi Michael Jackson pana khai kila pana pau target plan shikyu ye nia ampe akan lopungu khnye pipe. He wanted to live for 150 years. And at tipo kiklana by strategize 12 doctors pa salana pap khumts patucho chepe 12 physicians patucho chepe. Tipo golana pana chuche ki ko takakune pe panke all the food always tested in laboratory before served. Pana chupizu pana chukipu chukho ye laboratory na tested na pats chepe. Timichu bugna pa physical body kaya exercise yoga ngo tipo ko muscle building or stretching tipo ko pa tucho chepe. Tishibna palpa ye. Beth had the technology to regulate oxygen. Ko oxygen pa pela pakimeve kela pa regulate chiveki pa una alpa ka tipo kikla mlapes na tidikul pala chepe. And organ failure. Salana mramona kidney kyo kukina like mramona ave savena pa ye donor kichpana puyuk bobna blood group ready shve donor ready shapes na donors tipako ye khunoko na pa ku phupeni akena tipako ye pana ning na bodyguard khable ning na bodyguard loja cheke to pa donor tipako loja chepe. That was his master plan. Pana disha agpo shipusna 25th June 2009 la ambe lopung la na pakapro tipo failure shive. Emna ayakha mkovilere pa itakim ko ang no ye okay. He possible kumo kena ebe. Nya newspaper la pekela kaga dimla kine vilipi ine pipnya ba pas mai ni lipa ngena ike adok shat khone hi pakum sulke newspaper la pekela tim thive kyu hebe pa gi tipo not very comfortable. Imne shi no jachin olla kiye Inoli Twinkle ye atsala tipo no thiva gi kyu irili ku kela na pinin gi kyu tipo nye ta anticipation web no tipo ye anticipation masake ani ike kona alhavile kumza bargain shachi ike tlihi timikum se tv chengi amlo me chengi koni ipu picture ipu je peremna ipu ye kawa pina tlihi then the real pain aks kuchot poye kuchokena ipu kawa tipo na niri kawa nem tipo la niri line la cha tipo feel shulike tipo more sense shule. Ike Michael Jackson pa long plan for longevity pana fesike mo pa ye Deuteronomy ake de sourage kin la pilpe pa mom takim Deuteronomy ake de sourage kin pa kiu na Alhou na Akheu nits cheki tipo ile pa tsanye Bible adoka ke ti ina tipo pure to check la yunga do khalvin ya no Deuteronomy chapter 6 verse 2 longevity Akheu sa pipe pa tsanye. If you follow what is taught, no, in a shikape papelona paye. Of course, Hamishela ye, Akhlaki Shakin Lakaka and get the Alhou Küpüghü. Hamia lots of people have got their own timing also get like Alhou master plan it is massa. Ikemo. Nina Pukapsan and Yemren Alhou Kuloksakia Ike. I wish Michael Jackson, nye parao character ligne pimla. Ikemaka you to look you lot. A little bit of definitions lunke. Deuteronomy ake dot sokin pilbe parage kutalo kapikam sloy. Ike, isna tato. Ago kuluye kukuma la shepike, kukuma la she kukuma sakumsa kulo, nim kutom na kukuma jeli kumsa kulo. We might be thinking of yes, topic matrish kumsul kela ye kukuma yet matsabamu
everything, culmination of everything. The newspaper I don't like to read. And I just wish that it was not going to be my share. I wish ikim tipo tsala niri face masanange. Ike tipo Allah. Kapula megusham tinenge lakina preparedness amasa, lakina bargaining with God. Alovile nira khushut lebkit ba bargain laki akinu no preparedness as to nekili khata shilmasa kenala. Ke tipo Allah ngumasa kyulo. Agokulu kükümgha nyungna jeli kipsala kyulo atruye. I want to wake up every next morning. Togotar mko pugo inaqhe nye dai tholun shanye. COVID kauye nyungkum sa akha kupushuwa na shilai ne pimnya mana pai kuple miko. COVID zuye akha value shiki ne pimnya na azta we took for granted. Kushinkya togoi we kept you pyamo ke munina khiki wala chi khipe pa velve. Ekem kono COVID irvikit kauye life became so valuable. At social savna pai pulsometer so actually chesumsna ku khamlana you pulse reshang nyeti ikh thakla you pulse read in the pulse reading ipnishkam shkam lave iket skamo ka kutsangam tamna reading shim like nye you pulse ku khamla chengep na reading machine pe thauve just know that my heartbeat is in the right track. Okay, you heartbeat boye biti shani shamgla nyeti palom sangim you heartbeat palon ikma sakin ya alo khamlana pauna heartbeat bo khupna pauna khanya khamgla nyeti boye adokudom lokum simlave ikemo COVID kauye your heartbeat actually it should beat for the glory of God. Tak shakule hospital la ilo ventilator sakim koktum sa sakushole ina ago shikim tanya. I thank the church for the privilege nyago ko shikim tanya opportunity kivike ata ina doctor na min lawyer na mo nye shepherding le iloke pastoral ministry ni ikblashe pena iza bolna alona ini kutosme ke ibulo ventilator chospe wa kim ko ilo sasin khulpe ke hamye khani hamye alona tsala tove ike tipoko saskushol kyula. Life is very valuable. The reading joy kela ni ti phim thagi mo ni ko hamino kutom sawegla ni ge ho heartbeat tipo ye tipo ni ge tipo film masa ke apne geti straight na pa te ti kaya kim dok pa te happy ke kyula ke iwo heartbeat tipo movement ye ni alhou je bi bit singyaw na kha chen gyo isala kha chen kya no I'll camp your question should be shiny. Does my heart beat in the obedience for God's glory? Imlo hipoye itaki poye alhou klushipus na paj gvono ni khankyo ikyo ilchebi sala khankya I'll camp your village will be shiny. It's a big question. It's a small topic hipoye one simple ke joy we need to ponder upon. Ishe kumsa khankyo zasha ke to kim ka van nishi kohima church la ni khari kohima church membership let pathana dimapur le dimapur church membership ke ike kohima ko hola che ke la rapture movie laki. There is no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. Ishi movie la kamsa aki man puche shim pai kamla aki khave an pukave pai kamna dukan nga pusna manager no khave tidikyu la hamlo kishpa ki movie tipo itila nyeti ba vethal mo kemo in theology pivik khone hi ba vethal kilo kuchona alho sala tipo akiti shana maya alon ni sasu kishan tipo la ni shi choi igyo azai ba ba kyu ye ni pula amlo me shirpon kyu sala pa mo kemo to celebrate the life you have. Every morning in the newspaper, la paper, nye panna tipre in a mabinit what's up. I am indebted. In a status like gratitude after gratitude. Thank you, Lord, in the ituship, not because of what I have or what I'm going to have. That's immaterial. Another one thing, you don't have the confidence of tomorrow. Don't boast about tomorrow. You know, James is stipulated. Bible in the pellicula like. To what level are you putting yourself in the rudder of obedience? Obedience is everything. You know, it's submission to authority.
School student ko ye tai ngo bel pupne ringe epi azashiva ke. Winter uniform, gray skirt, gray socks, tie belt. The authority na azashike tipo obey shibasake tipo submission to an authority. It was in the Bible the bagyo ye Samuel kakulo. Obedience is better than sacrifice. No agashi kuku share pinamo no Bible pikverlo. No Bible yekverlo. He look I get the chirkakajum kutachele bagyo ye. He replied, "Blessed rather are those who hear the words of God and obey it." Ikemo panopi kunono alhotsa chilono pe kupuchenke no panauno akümllagho panishi. Luke 11:28. Hekevegi pikevegi mgonong shimton shani. I'm very proud of you. Dong shikimti. Ikem laki login shakyu ye. No hekevaglo no pikevaglo. Ikemo no tipo papem la nagana pe ye. It is just a piece of paper lying there. Ketiri challenge laki kini. Agukul hipo ye tim khlogona khotoi. Agukul no kükümgha srichenye pike. Kükümgha ye kukya. Kükümgha ye ina atru ina focus akyu ye long life, longevity, good health. Asha jikivi akhushu ye tipolo focus sanye. Igem tipolo kükümgha akükümsi kivi alo ksipetan alo ploshikyu achibi khaktashi tsikyu. Shilkyu tipo ye kükümgha ne shi. Ana she kauna akya alugare achi apemga tipo ke ne shi. Ana achuku ya timi achuku sholki khishemogyo. La. Not we don't live only on bread. It's the big picture. Blessing is God's favor. Nye favor yes sims of dictionary akak te pushpa ke kutono sarenkim favor ye in a bishku ye aki kujukikim ye puzup vani tipolo putovecheni aki kujukikim ye. Ana dialo sanna kumokenye. Ishikirnie pastor nivkubla kinshipegim ishe Twinkle bla kinshipeng. Senior pastor needs to be you. I'm share Reverend Dove Black and Shipping. Favor he positive ke. Give me some son he pasalam ke. Blessing is God's favor. Kükümgha ye Alhou favor olake. Alhou no kmaskila no khazakilo. Ke Alhou favor kini. You sermon kachor shire uma saying blessing can't be brought, they are earned. Kükümgha ye yine khelchen kini. Ahushu ashajikivi alokutsu. La. Nina alhotsa peno chilukyu te papelukyu. De kükümgha kini. De kükümgha kini. Kejen de shula chengin da hawa aloshkimti. Shil chekime ani pukapsa chekime ani aloshkimti kim. Pukapsa masakime ani nirtlisana. Ni pukapsa ni. Mral masabagi tipo ya Alhou favor panke ya aku sholo aya ka pirai kiu kupukin tipo kikme tuluke te kunam kimirem lai. Asha other religion Buddhism maya the Muslims maya Hinduism papechi kim ko panong golare shirani ikemo da do pepshu monki no kükümgha new Christian ko ne blessings are directly associated with God. Kükümgha ye Alhou kina kutsikimel irichenye bani. Again, no Alhou simano ko pukapsa again na kükümgha tipo ko ye it could be short lived. As keste berigela hailove jenishla tipo papile love ninge choy. Ye kupulemi ko. Alhou no kupuklish do kükümgha sme aga kikisha Alhou kümla shay ku tipo lo nyu kümsen ye khemleneke. Bible achmeu na Chandi asai bi vesiki tipo kükümgha na Alhou nikils ye kwa. Ana tihutoi Alhou na kinim kümghatske. Kinim amtami pukapsana pocheke nyu kümtshala nyu kükümgha ya au chupu Alhou na kupuke. Kim kükümgha tipo ye tave moke poshi Alhou ku lkhul masai. Ishi pelukyo nye khare Lhothemi kolam la cheki hu. Hibako detaskona khotish kumsul cheki mi thete. Ona chilekte indulge mo kem ni tipo full details mo kemo few tycoons. E ona partagesh kim sheki mi ko avec sa chiki tipo comme reference pas nishi. Non na tipo ya Alhou favor ke tipo celebrate slow. Alhou favor ke Alhou agi use slow. Kükümgha tipo ye o Alhou notes ki open that ke. Blessings are from God
kükümgha ye Alhou ni irike shikimtiki bes na patsiri bethalumasai. In the text bethagu ye John chapter 21 verse 1 following, Luke chapter 5 verse 1 following. Ikemo dire verse by verse nye pisitsma. Luke chapter 5 verse 1 pikikela Simon Peter. John mkula ake do lakile Simon Peter ngo Andrew kuma ipirani. Luke ake do bunga jo lakile pikikela Simon Peter like. Ike Simon Peter ye fisherman by profession. Nong na tipo confirmation li cheba matia ake do bidia ajo chirta che bukulo Peter ye pa ya akakam laki jisna la pavile pakulveke pa ya akakhayu lo timi fishers of men ipapelo en ino nong bes timi kami shipenye pena matia ake do bidia ajo chirta che bukulo Peter ye jisna pakulveke nong na pilnege ike look ake do punga jo laki la Simon Peter na paye Jesus asukushekyu geni seretla ako kitikina alhoza chula akela ashka kinya ake jisna ashka tipo kapesna pulpit platform laki papi petal nye pasas conversation shme dile hina conversation strike shu wakula aka meta kila kutogza veslepi verse kutla Peter vile jisna pyani tipo following la Peter na jis khoshle kyu na nye putozu vesige mu nye tumlai ikemu hele he ago kulutsa aki vi Peter na pekhe pa kyu nong blo hipola pieces pen sha nong mu bible la pen hele just pen sha nye verse bungla Luke chapter 5 verse 5 la putozu nyunga akame vesige ikem nyunga aka vemlave ikemu but because you say so, I will let down the net. Ikemu no piku rangono ina akame vesni epene vesiki tipai tulangi. Hele he Peter ye ago kulia kukina tipo paye irona arlish vetalu kim tim laki shanye. Simple act of obedience. Vejo putotsi vyake ike Matthew ake do biti aju chirta chili paki kikleya Peter is an experienced fisherman. Paya timi kami paya missionary shimpi al jista pakulum pi Matthew 4 le paya fisherman ke ike mo yung hili klakyo jista pak kuto wacha ke choe ena tipa ono look ake do punga jola kila pasa sakapsa wila pungulo akame vesle pi pavle pikula nye putose vesike vesem laveke ike no na perna paya ina vesu juni epene vesike di hotoi nong na gospel of John na jona paya like jisna verse mukula ki bungulo tsuk tholau panong sa sukushol na panong vile he bai khishli thovigit khau aksam ko nonga khavel ke mat kla panong na moe ningo vel kyushim la pe igla pana huku ajo specification right side la akama veslo epita hiliri bisbepanye ikela yetlihi panong ye velmo kemu alo emna ago kulushi panong ya akama vese ikele John chapter 21 Hili pikikela ye verse jekakla akana lopung kutu velku vepelku shitulanye ana akame ve khmoy hili tulangi Luke chapter 5 verse 5 le nyung ni tulaki le akakumza velu pusa hoko ashka ke ko kupusishna panongo akasna akame khive ke bi tipo details be panye hippo chapter scholar nyung the cross reflection nyung ni tulaki ye ahokulu in the simplest form la atrishi space jisna platform ashka pesna power platform shine kukulo paskuno tipo kutsikimela pakma kapsa wokulo tipo space creation bazna jisiya power future plan Simon Peter show akyu tipo kutsikimene hiche chinge choy o khla a very simple obedience ovile kuvelve la kitela laki pasika boto ni puvile power ring Paza papuna the exact tipo details ni po pocket money kare ni nguye pisaye ti post office ni spoche ni like kwikela na pak basket poso pai gold ring la pe pape ke tipo na ai kin do like ye the alhotsana pavle piku ye tipo ye zve ma sa piku pikele ye ti zvigla tipo kırsı şır pat shle piku de yo ago kulu pe pekyu o kinla ovle pisi sakyu ago kulu tipo pe petskyu ke ovle kinle holi kes holi kavele piku de yo la ekele hele bible text a detail like in John chapter 21 la pila akyu la ye throw your net on the right side la
ajo akame veselo epigila aka akhen lopung kete veselo hilana go deeper le look akhe do punga jo pungulana put out into deeper water as kutokz ala as kutha ala akame veselo epi instructions gecho me hilike akakuto veselo busna kumhalke ike hilin lessons da shikala kyu Jesus initiates in our lives to make us a blessing ovile dono shinshi mona ke like ovile pivelve pana initiate changit pa shujlo la putozi vesujuke professional fisherman ikemu carpenter Joseph napu carpenter na jis alhonu jis Christo Joseph napu carpenter de pangi choi ikim no ne panya ka vesuje bene vesuj gele atu we akakumza vesulo akini akaptum vesulo hele nishka ke Jesus God initiates blessings in our life keep your eyes open and ears wide ready to listen to o kini sukope alho wo kulshi ti polongotslo onye ti sukope sna alho no mije zaki ti polongol masai Peter na ako kulshil ki vechina nong na kishitlankia hele hi look akihedo pungule shipikla kelaye huko ashka akim kolaga akatsuluke ena ako kitiko kumslo kukuma kasajele no corona apo aho kulupa blaki shilve kena no ye kükümgha onpo otende osami okuko lak sajilvanye azal like na aho kulupa sa shivekila it's not a simple thing Tokim like na pana alhou vekila pau akibo temperature ye pana control alhou akhola khul vekila ye kishena alhou jaish munkya atanne kono alhou ke kükümgha ye akibulo koyri munkya ikyehu Kristo mi khapasla kutom akiulo ago kulhipoye igona akho to shi itulanye Putotsa akame vesake John chapter 21 lage Luke chapter 4 lage hina Gennesaret lahu na Tiberias lage vesake akame vesake there was no fish to be for that day le vel monishe ikemu jisna pikvikit kau Jesus luke tinole ning kapsa jisi jonga yim khuri tanya jisi sasulum pem tana she le Jesus sasul vekit kau le no perne pa bi vesigele ye kutum ikye hili hita nishkatsa in nothingness kum kana repinamu God can create the fishes in the water the birds in the air aloye kemasil kiba angi pitiri pitsanye ke ago kulhipo ye kukümgha tulgona criteria egona akotoshi nishkatsanye Ningna Bible pila ki botu bochiri kina ajola kila Abraham vile haran khive kanan len inopun kli pa je Abraham shapikini Abraham no ye okunga alokona akhvelepe ago kulo alongonki you have to leave your comfort zone no ku alongonki na apruka zena ko Lhothemi kho akupul ghzlala kuna opela apku spushi az koikangila asala kine kitila chobengla az bobo ikimlapna okhla kukmai lomlana ngesha kitila ko olumla kyurengono alhole pilpin shanye Abraham ye mo nya haran la aluko no shingwan nye kinim no khoshle beke bisha again bite wele beke uncertainty kage yeta map acha Google map acha kenan anye pipai ku surety akya I don't think Abraham was confident that there was a place called Canaan. Canaan, America, I can't be confident unless I've flown. In the Agela na Yaupusta Atomoketola, Kuchona, America, and I cannot say because I've never been to America or to Washington or to New York. Abraham, how it was just sheer faith. Pau faith upon obedience to Pevetsky joy. Aho Kultipon, Akapul Tipon, Aho Kulosevets. No ula pa uves nipen Abraham epicheuku by Abraham shiveke ago kulu gz the step of faith through obedience akapula pana pepekyu ago kulu vecho na Jesu nitil na paye Abraham shivena Isaac papushul ibne ishi nyungkumts patanokoke kum
kahana argue lana arrive chiku Isaac besin bakum hatse Isaac abasa akümllagho shini pe khoke beri pe chimoke na hotol na tsibna tilne pe tikyo ithani kona alhona ni khla intervention gina dile he akamza pukumla shilve cheni pana kona kichetsikena dile he akamza pukum shilve cheni kapula mi kho o akapula khla alhono no kichepe tsakulo no tipaula dauchitsikilo obey what he is directing you Peter na agokul shibne vesku vechona pare mral ena pau kitsikmela mral gete nongre mral pin shanye kona agoshul ho golve pesna kükümgha hu kikapana khakwe tsakena papa bible verse hami refresh tsin shakyo asha apapuga khakin gabes tibkhetoni lojil vetse pasapara mathe mark akhe do bidia je shirto kula pasapara aksola khvetse John akhe do kinyi ajotsinla az gapesna eono ye kivi atsaiji kolhovetse kona alhon irigena tlihi providence awvechini kona nuna ahu kulupe pheva kena tlihi alhona pana o provider shivechini Joel akhe do kinya jomku la kupu kuna shikishi Joel ging the Bible study shiva ke prophetical book hipola tla khunu chuvet busna iringim pe pitir ka havi ki tkhdola chapter 2 verse 24 leklana paye alhou vekele alhou na kümgha vetskit ba pibe patsani malaki ake dokta jo chigla ipejlo ina I will open the floodgates of heaven ina agaka atsla she khakets puse ina kükümgha nongtsnepe akhe kzatsa alhou na akhe kzaza pikhiche ngimo malaki ake do ktsene chigdo ilo kte ina pira ina plakilho ni pira kilho ina plakilho ye ina parole na baya ak atsla she khakpese ikmatsul gib kakilho kebi ni u confidence ba chenye ana nonga tipa ani ana ta Allah shi ka agukulush tipa confidence le lol masai kushna baya ni u confidence pa sho angib ni na parole mo na baya ni u kakma tipa ivens vinenke agol mo na baya ni na agol mo na pa ni u kakma tipa ivens vinenke Alhou kükümgha ni khla ilonge no ha every detail agol kuvechna pa khla kükma irlay nong wa akpul ghazlala ago kuluye kiuto akoto kina nong kumsul pe parnay ana isna ko ira kilo I want you to think a little bit further how important and how powerful it is when you obey God no corona alhou kina kiu toy kükümgha akumzapu o sala ani en o kyang na tipo opulota kuthokse shikum suspen shanye Peter ye no vesla bani vesujini ebi vesujike he did not know paya akha no lhopung tna pa kyani biti moe paya ashka kini chtoverim ki paiti paiti moe kim agol klet pashilke o gulvechona opela kama tipo vesmone tipo ilol pen shanye ashikolo shire One of the only criteria for blessings is obedience. Kükümgha itulungi nguna criteria kutom ankim on akoto ye ita agokulla kliputholangi. No, amoko kuto hapare velve. There might be billions of burdens you're carrying now. Hele single mothers kutom iloganye. Akiman bukana, akibom bemokope pa akibabu Pukalamo ke single mothers ko ngune single fathers ko ngune challenge like omo ko ke khapa igelo ga kimi ko no na alhou na pa ye alhou ye o bebo ko tibo pekim tisnenye Lhothemi single chena alhou vile life partner you kwa ke ko alhou o bebo ko pekim tisnenye in every aspect ask na tsgape ngwa ke ko o burden tipo ye no na agokula alla alhou nye kelongona pa ye alhou ye ox tipo kümghasul kanye apaza bemukope pankemo azbo hu henya apu kivishulum pena kwa aza kivishulum pena kwa pi alokusmeti kumsul jengewa I'm still struggling to be a good father and a good mother in a shaketo nongo shagaye alhou pelo okuputspenke agokula ala igetslo ena agokula ade kukya kuto mishilki golo alhou tsa pipne tipo papel kyu alhou tsa people za tipo papet kyu akirini shikyu alhou chine ki ivuchikyu nana akole ga kyu ye
it is not the end of the blessing. Ikemu noye Alhou vile nyo osho pukhibe be gani kit bo noye. Kha gelana alochne kile lo lange ne shi. Ni no ga vikit khawye we cannot enter the church. Ike. Noye nye you might be carrying a lot of burden. Noye amo kokutom khapungani. No na ave busha kyu ye Alhou favorite ki no ave busha ye keplemiko. And a favorite tipo ye kükümgha bange kükümgha tipo ye agukulu shikul ki na ignenke. There is no other shortcut. No. You don't need more. No ye kutom ave busha no ko alonga na tipo dokho ba kem no ye agukulu pe petslo keplemiko. No na agukulu pe pevets na pa ye Alhou kupukin kikimye. Azla akakabla apsna zrina akakutom awiki tipo kükümgha ola ilogol venenye. And the tishki vechona Alhou kuvushitslnenge. Keplemiko. There is pleasure. Agukulu shkit pola aksanna. Rishirmenda. Kem tipola Alhou no kyukto ma ankinye. Ike. Agukulu shingit tipola mamzitslo. And a kükümgha keje Alhou no orang no kto pe patsangena. Tipola vesmona. Akhame vesigila kükümgha kutomo. Koilogul ketoi. O khla kutom koiglona. O vechona. Alhou kuvushilo. O vechona o kutskime kumtsla kükümgha ksajel benge. Alhou sahibo pes non kümgha tsani. Alhou sa chilve kilo non kums ma kyu shipenye. Ningo ado konye shiri akirin shene khaipeni. Ningo akirin kimji ktakum skhamune. Ikemo nono ku khamla Alhou golige wa ke nono itani. Ikem agukulu kiti lagongno no ye ojaji shipangesha. No ye skin no tsapingo bangesha. No kükümgha koyimla nangesha. Asala ki josbingo na azna. Hela koykilim shege hoku ko bangesha. Alhou vile pillo ampio ino Alhou ogolnye ina Alhou ogolnye kum kana ni kum itulamo ike mina akpule vechona nye manan kepi ino ogolnke no yikum slopi ol champion okh Alhou lektitsiri akirin shilpin shanye ni ako shakirin shon igolok shakane khakushini ampio dise oshkimte Alhou ampio adoki besni kmratske ni oshkimte anye Noye kimekinil hoke. Noye kimekinil hoke. Noye kimekinil hoke. Ana o kükümgha ye noktatul achenye. Ampi jis isna kohire kemi kopelo. Agukulu kite la shimla ki ona kükümgha vezvepe kilo. Agukulu ye kükümgha ngona gona khotoke. Nina Pokemla na kyo. Ina shotom la na kiti poko kumtsi pokemlenke. Ni pula tipola alom silve pielo pe okinjanye. Ni pula alom sil pielo. I'm beautiful. No na alo kitsini skive chona. Ni pula pukapsana oplo shinshkit pala angol piena. Ampeo, ni to bochimo kyo. Ni na ogolum la na arepi namu. No na nikip ni khatsana. Ampeo dis ni pelo agolve nshkit pa alongolve pielo. Ni pula agokul la khishelve pielo. Ni pula agokul pa khishelve pielo. Agokul kumsuk khishelve pielo. Agolunki khlo ya khishelve pielo. Ana tishki vechuno no no kükümgha ni reng no pe pa tsa kyu kum tsnyu shul pielo pi. O khinju en la janye. Isna ko hire kim kumsuk Akupula Chosve kemi kümgha new chairperson dikonis Akaholi and new dikonis Shikali and Akupula kemi kumts angala pethavik panum kümgha peni choir members ko kümgha ni ngojel ne khani agokulu she ni wa akupul khpena kükümgha kutom ni khlo koyglona ajaje otsil pelopi nazret na gam jisi jelan inikwani amen no kümsishkimti certificate gauno dining hall pets penge nongla khijani